Phala FM rena misi yote mbekanyamushumo ndi nambi ya zinambi zwa zvino ariko jena kama lene mukegulu kwamba na mukegulu mfuko nyapa mukegulu bomo wapena butalu womo wapena butalu bakuzula gaye bomo maungani ane basini na university ane vai diva university aha phala FM rena misi yote mbekanyamushumo ndi nambi ya zinambi kwamba na bakegulu ba hapa maungani ndi vachini va malende chigwada chipfi Takuro Senior Citizen Community Project kari mudithoma mukegulu ulimo lotoma lufimi ndiye uwelela ndiye yakeke zina burombo ndiye uwelela ndiye yakeke zina burombo kale achuro garozura rijena musanda ngakoro ndiwasakiro kuvangana musanda kamasiya kwala musanda hamasiya kwala botosiya kwala njiriri kale achuro garozura rijena musanda ngakoro vakegulu na mivururu vana vachiunikika mwana wazino hacharusha urindite mwana grasi vuopfinduni tichajena mirenje inuka mapanda onenge no mwana totwarusasanga puru ngeno mwana ndotoarusa ndoarusanga puru kukoro zvitofu zvitiye zvipikera ndudi mukusa vazinandisoneri kusvanga voramaposa vangamba vafuna vani ramaposa tingamurichi vachifuna vagonya muri vambe zvonopeseseya vachifuna vagonya muri vambe zvirenavutanga ndiyauwelela ndiyo yakeke ndiyauwelela ndiyo yakeke zina burombo omeyara tongozvidivana mwana wavo vomashira na mwana wavo vomashira mudzulu ndivosalika na mwana wavo vomashira mudzulu kuvangana musanda famasiya kwala ndivasadziro kuvangana musanda famasiya kwala musanda famasiya kwala kosire nakulinda musanda famasiya kwala mukazire nakudaga ndiyauwelela ndiyo yakeke zinakurana ndiyauwelela ndiyo yakeke zinakurana inyano kibo etindu awuchira no deva Shotom tena avarandi vachisemkeguru chigwada yechinoni chotoma nga 2022 chichikochina chisadhivei nga 2023 chavotomova chigwada chorejistiwawo chatomodhiveya tosvika namusi richisvika pano neradhiyo abadzombo apakamana kwechi vakwamba navo mashira adiledi vamaungano abadzombuza ndeme yauri vateguru vatigenese kamuchino yasiyana ndisiyo naone vatamutera vakeguru vakonyaga uvhusurudza zvasiyarara havakotoda uri siyarara lipere vakotoda uri navana vasva vane vakubhebhiwa vadhive musi richiri marende ndimini ende dzinyimbo dzisongoriherera chivenda chacho chisongorituwera hava varuwa ndidzilabhirari arari mbasa china vana vakopa kavo vavona kavo vavara kavo siyarara lashu
a ḽi tsha ḓo dovha ḽa vha hone. Kha vho Mashira ine mitshino ya sialala i khou thusa hani vhakegulu siani ḽa mitakalo? Mitshino ya sialala i thusa mitakalo zwinzhi, kanzhi hezwi vha tshi ya kha dzi kiḽiniki thendeleki u a wana hu tshi pfhi vha ite dzi exercise. Zwino hezwi zwa mitshino zwi vha zwo katela hedziḽa dzi exercise dzine dzi vha dzi khou ambiwa nga vhaongi, ngauri vho zwi vhona uri hezwi vha tshi khou tshina dzi blood circulation dzi vha dzi tshi khou tshimbila nga nḓila yavhuḓi. Zwi ita uri hezwi zwo no pfhi mitsiko ya malofha, malwadze ane vha a ḓivha oṱhe ane ri nga amba nga madzina. Ndi Vho Mofe Neutalo. Ewo Mofe kha vha ḓo mbudza vhone vha na makwale mangana? Nṋe ndi wa 1948. Hakuna tshikwama tsha mukegulu. Zwi amba uri mukegulu a vho ngo bva nga fhasi ḽa tshikoloni vho guma kha vhugai? Hai, Mara ndo to bala bugu. Kha ri ḓo wana luṅwe luimbo lu tevhelaho ri ine nga nyimbo dza Tshivenḓa, nyimbo dza sialala. A tevhelaho ani khou ḓi sima ndi ufhio afha? Ya. Kha vha khou sendela tsini ri khou mu kaela zwithu zwa hone hafha. Nambi ya dzinambi. Ndi nṋe tshibode nṱangano dzine ra mutakadzi ndi ri khunyeleli kha nambi ya dzinambi nga mugivhela muṅwe na muṅwe vha na muhashi wavho humbuleni ningovhela maphirimia a ri ṱangane nga awara ya vhuṱahe u swika nga awara ya 12 kha Phalaphala FM ri nani misi yoṱhe. Lili ṅwananga lili ṅwananga tshivhasa mulilo. Nambi ya dzinambi na humbelani ningovhela muphirimia kha Phalaphala FM zwa zwino ri na tshigwada tsha malende tsha vhakegulu vha no pfhi Takulu Senior Citizen Community Project. Afha ri khou amba na vhone mukegulu? Ri khou amba na Vho Ellis Nengovhela. Vha tou fana na dzina ḽanga zwombo ndi mashaka. Ri vha Nengovhela. Ri vhathihi ri tou vhuri a ri ḓivhani. Ro vha ri sa ḓivhani ngori ro sokou balangana na shango. Zwi amba uri ri tshi bva hafha vha ḓo mbudza zwori vhushaka hashu vhu ṱumana hani. Luimbo lune na musi vha khou tama uri kanzwa ngalo lu pfhi mini mukegulu? Lupfhi ndi Khaḓelidza Mukumba, ndi luimbo lwa Tshivambo. Awe Khaḓelidza Mukumba ṅwana wa vhathu. Nṋe kha vha sedze ṅwana wa muṅwe muṅwe. Nṋe kha vha sedze ṅwana wa muṅwe. Nṋe Mashira o ri phulusa. Nṋe Mashira o ri phulusa.
na vakeguru va maungani vane va ku ri disela malende ndi chigwada chinopfi Takulu Senior Citizen Community Project vorangiwa phanḓa nga Vho Mashila. Afha ri khou amba na mukegulu vha no pfi Vho Nyawo. Vosana Chivasi. Evo Chivasi. Vhone mitshino ya sialala vha i funela mini? Ifuna nyonyoloso. Nyonyoloso. Ngorudza zwakale. Zwakale. Vha khou ita mini u pfumbudza vhaswa uri vha songo hangwa zwa havho zwa sialala? Ndi khou vha ṱuṱuwedza uri vhaswa zwa sialala ndi zwone zwa vhukuma. Zwa sialala ndi zwone zwithu zwine zwa nga ri ita uri shango ḽi lale. Ngori arali hu si khou tshiniwa zwikona nga vhaṱhannga vhasidzana vha ita zwo tshina malende zwi ita uri shangoni hu lingane. Ngori vha si tsha ḓivha uri ṅwana ndi nnyi mme ndi nnyi. Vha vhathu vho no nga ri ho lingana. Mukegulu vha Chivasi kha vha ḓo laya vhaswa ngeni vhaswa kha vha vho thoma milingo nga maanḓa havha vha no khou ṅwala mulingo wa matric form 5 vha vha vhudza uri vha ṅwali mulingo nahone vha vhalesa. Ndi khou ṱuṱuwedza vhaswa vhoṱhe shango ḽoṱhe uri kha vha tshikoloni vha ṅwale milingo yavho zwavhuḓi vha si khou dzhenelela kha dziḓiraga na zwithu zwoṱhe nga maanḓa ngauri ri a zwi ḓivha zwo ri Bivhili ya Mudzimu i ri mufuna pfunzo ni mufuna nḓivho. Musi vha tshi khou dzhenisa nga maanḓa tshikolo ndi ḽone ifa ḽi sa fheliho. Arali vha nga zwikoloni hu na vhugevhenga no khou bvelela gai na gai ḽine a khou itiwa huṅwe na huṅwe u ḓo fhela arali vho ya zwikoloni vha tshi khou tou ḓishumela vhone vhaṋe vhazwo. Ngori arali ni sa ya zwikoloni vhewe vhana vha fhano Venḓa noṱhe zwi amba uri nḓowela kha vhuhwarawara, nḓowela kha uri dzhenela miḓini, nḓowela kha uri khou ṱangana na vhakegulu na vhareipa a hu tshe na mulalo hanefho muḓini ndo abusa vhakegulu vha vheiwe vhana vho vhabebi. Mukegulu vho Chivasi zwino vheiwe ni ndowendowe ni ṱangana lini nga ḓavha? Ri ṱangana musumbuluwo ri a kovhedza ḓuvha ḽa vhuvhili ra ya ra swika ra tshina ra ṱuwa, ḽa vhuraru ra dovha ra kovhedza ḓuvha, ḽa vhuṋa ra swika ra tshina ra ṱuwa, ḽa vhuṱanu ra kovhedza ḓuvha. Mushumo muhulu nga maanḓa. Kha vha ri ḓisele luimbo lu fhedzisela ri gomedze Doni yanga aelele we aewe mkani wanga tinyagi muṅwe moto aelele we mutini wanga tinyagi mutu ngafa aewe aelele we aelele we aelele we ae one nitakara ndi maungani nawa nitakara ndo ya Takulu unaenda pandara ndalina one
na mudipo muhulu uchivonga zvinotovhona manjozi manjozi yovovhura ndotokupa chichikodapa chivungu chichiri takuwa mani uchina Palo FM rina mimisi yote ekanya muchimo ndinambia dzinambi rwadisera musika wakunesa musika wachifenda rabaseranga hezvi ndivochovocho nazvidzorodzoро zvamusika wachifenda vochivasi maipya vopedzisera amusika vamwe vategurwa ngeinda nei ava kutijenesa kamuchini yasiyarara vari miningapo nandikoreka vakeguru unoasi kudzijenesa kamuchini yasiyarara kunyarere auna mutu ovharerawo mutu hafana takuro havadhiritambe havadhirite nyonyoroso nga uchina marende na zviliwa riala ngeari vachidhiri vadopa vanhandara una zviliwa riala musumbulo lauraru lautano rivari kubika lwa zviliwa tina ani divona dzara takalara tebora totovora chimbura munga busy richitwa richakana dzatotwa dzodhubekana dzitano vakeguru vanga vosarera vakadhiva vodzura hayani vone vodzura hoyi kavari iwe tovoenda dzura kayo mnena muti ndikotakwa ndikatakura umashira ngamaiti maviri opedzisera kapasilerisini vambe na ruchaka uri ndituse ifiyo ine vakotoda yone ichivahono uri ichichigwada takuro senior citizen community project ibwere panga vavuti vakori kudza maiti opedzisera vomashira vambe vaumbere ngekachitava uri ndizvifiyo zvine vakotoda uri ichichigwada chavakegurui chiaruwe vadziwane vana chomedze dzote vomashira vaneti kha vhathu vhoṱhe vhane vha nga vha kho nthetshelesa na tshiṅwe tshifhinga vhoramabindu na vhane vha nga kona u ri thusa a zwi thusi vhoramabindu fhedzi arali vha tshi pfha uri vha nga kona u ri thusa riṋe zwine ra khou tama u thusiwa ngazwo ndi tshelede ya u renga zwiḽiwa ndi zwiambaro zwa yunifomo ndi bola dzo u tamba ndi wuḽu dzine musi ro dzula ri tea u runga uri ri kone u vhuisa ngadzo ndi malungu hune ra vha ri hone hezwi vha tshi pfha vha tshi ri kovhedza ḓuvha ri vha ri tshi khou runga malungu ane ngao arali ni a vha a manzhi ri ḓo dovha ra kona u rengisa ra kona u ḓitshidza zwine ra nga ṱoḓa zwone thuso zwone ndi zwa uri vhalambedzi kha vha ri lambedzevho kha vha ri vhone kha vha ḓe vha ri dalele vha vhone hune nṋe ra vha hone ri khou ṱoḓa thuso khulwane vhukuma ya masheleni na zwithu zwine ra zwi shumisa ane hu tshina luṅwe luimbo luthihi lwo sala vhafho ri gomedze ngalo vho umashira kha vhambe nomboro dza luṱingo na WhatsApp namba ya vhana telephone number ine vhathu vha nga nkwama khayo ke 082 370 0033 abadolore 082 370 0033 email yanga iri adelaide.mashila@gmail.com iri adelaide.mashila@gmail.com vote vasikani hu tshina luṅwe luimbo lwo salaho urona lungo ndinolufuna bati abadzanalo ari gomedze ngalo palo FM ri na mimisi yote ya special and ya special nga maanḓa amboḓi lu thoma nene wo muzila wo muzila
Yes, zoita bakegulu. Zoita. Roli bugwa. Zoita. Kufara wo muyani. Ora marisana gai. Ora marisana ngi gai. Nakavuna na retu wanakayenga. Redu wangamanda watu wote wako retalela RNF ndoni zakacho pala FM rekodi wangamanda bakegulu no babona tena hai ngare hey ya rote pina ngamanda ndizo zilazera bara ba professor ari abaduskone baduzibora enefa pala FM unerdo richipedza pai reto doba zinepejana ngaure ndipetwa kuti ngamanda ndoni zakacho unorotolera zvabuti kodi wangamanda